Kubukeka ngathi lecala lisazodosa too much. And futhi umbulali uyaziwa angazi ukuthi wayiloko bajika isikhathi eside kangaka. Xa abaphandi betyala likaSenzo Meyiwa besohlulakala mabavele bayeke qha kuba thina singabathandi bakaSenzo Meyiwa isiphatha kakubi loo nto leyo olokonyaka soloko sikhunjuzwa ngoSenzo Meyiwa sithi sizama uxola sizama ulibala kuphinde kubekho into esikhumbuzayo kwangoSenzo Meyiwa. Angiboni busazoba khona ubulungiswa kuleli cala ngoba uma ngabulalethisisa indlela bonke labo ofakazi abasangenile ababili okuthiwa babasendlini okuwumthoko kanye noNtumelo ungathi into abayikhulumayo ithi ayicishe ifana. Mina ukubona kwami ukubuya kwecala la Senzo Meyiwa ngibona ngathi ukuchitha isikhathi nje ngoba amaphoyisa la eSouth Africa ngathi anokuchema okukhulu ingalo yomthetho engathi isebenza kwabathile. Ababukeli bethu baphawulile nakwamanye amakhasi ethu ezinkundla zokuxhumana. uMandla Jali uthi indaba kaSenzo iyinkinga msakazi umndeni kaSenzo awuxole ukhohlwe iqiniso ngeke uze ulithole bahubhuza amanga bonke labantu nomngani uyixoki usethengiwe. uThakasile Mahlobo uthi leli cala ngabe kade yadlula indaba yalo kube kwaboshwa bonke ababesendlini ngoba iqiniso laziwa yibona ukuthi kwenzakalani akwazi ukuthi kungadutshulwa umuntu sihlezi sonke kodwa kungaboshwa noyedwa osendlini ngobani isigebengu uma sidubula bonke abasendlini ukuqeda ubufakazi kodwa ke la akwenzekanga okusho ukuthi abasendlini bayalazi iqiniso ukuthi kwenzekeni. Ungema siyabonga uthi msakazi sasingamane sithalalise nje kodwa kukhulu ukuchema ekusebenzini kwengalo yomthetho eMzansi ngokuvikela abathile lana ke akukho okutheni sikulindele sesathatha njengemovie.